Lapan bena ka embus ya ke risol jong ki kelas 12. Pin sai ya ke risol jong pi ka arpun rutrik mentau benai pesan hajar puar. Tina kali yang channel ngakit bok kiru yang ipi barok ki perlok ki batho ya kening exam kelas 12 menta bapin ya pas all the best. Perlok bapin cek ya ke risol jong pi pila ban late ha kini ki lai teli ki website ki ba pi hang ni harum. Bat nak bentak ke SSLC ngimpat yo ya ke kubor ke batikna banyak jong tip ya ke risol jong ke metrik lan ke SSLC pila ban subscribe lupa ya kan ke channel kenang bapinyo ya ke kubor ke batikna hak bai kapor tang kan ke kubor ti kublai pi ki perlok nak kalian ke channel ka ai kitbok kitruang ya pi ki perlok ki baile ya kan ke exam bakin ya pas bakin yo ya ke risol ke babha nak beda ke juim jong pi kublai sibon.